Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas. Nakaawat ni Doña Dolores iti text message ang naggapo ni General Barbosa. Naku na ti General nga umaylangan sukunen tilakay daytoy. Isu akas taunay ti ragsak ti baket. Imasidag kankwanan ni Brando ket nagsaritaan dati maipapan ken ni Diana. Insong batmet ni Doña Dolores nga awanan ti rumbeng apagdanaganda. Iti sabali abangir, impakita ni Celia ti solo aladawan ni Diana ken ni Alona. Naku na tinaud-udi akayat na makita ni Diana. Ngem addadakkel atubeng, no apay asana mabalin nga kita da. Iti day tamit lagong daway. Impakada manan ni Gardo ti irorwar na, wenno ti panagpaliiw na ti aglawlaw. Naku namat nila kay Ignas, nga isupay lang ti makaamo amang itulod ken ni Alona iti pagtrab-trabahuan na. Kabayatan na, iti panagturong kuman ni Gardo iti lugar a pagpaliwan na. Nakita na iti side mirror ti motorsiklo nga daw kumamkamat a kotse ken kuana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anang paulwan. Tugot! Tinapalabas! Sawar tinagduduma nga ili, tapno amok ti papamanak. Nasken amaadal ko amin a lugar. Tikot siya makitak iti side mirror ko. Kaslang ang kamadanak. Malagip kon. Isuday ta jay kotse alinabsak itay. Busbusin na ka na. Anya tiket na sawan. Sa anak ngagsarteng. Amangan mo di na magustuhan ti panahong overtake ko kunkwana itay. Umas asidegan ti kotse na. Kat amangan udong paranak. Nagpigsan ti panagbusin na. Jaklat tayo kaskasa. Iparpartak ko pa ito pataray. Lindon, please! Di mon pagsayangan iti oras dahi taan nakamotorsiklo. Baybay amon ang makadayo. Pasensyakan, Diana, nasayar lang teriknak iti panang overtake na katata. Nalastog dahi dya tao. Sursuruam ti agpasensya. Kanawan mo ti madingay naramid na kadataa. Linabasan na talaang mat. Okay, pasensyakan. Sana na maulit dahi dya ngay naramid ko. Agyaman hak, Lindon. Madandanaga na kita yan. Nga amangan numadong parmo ti likodan ti motorsiklo na. Awanan ti rumbang apagdanagam. Awan gayam. Addan na panunot ko apapananta. Yakon kabalan ti agawi di mansyon, General. Umiyan akon, iti pala yun. Sana mabalin, ngumyan kay ta dito. Anya, nagsaur ka. Baga may di nga sawaan na. Kan ibilang nakadagiti babae. Nga mapay nga ita kat nagbaliwan ti pangadang mo. Naipagakidikan ka da ita. Agam saan pa nga ita, ti panagdagad mo dito balay ko. Kaya't ka makita ti ladawan dagiti babae, General. Apay nga wan ti makita ka ladawan da dito'y balay mo. Pasig mo taladawan, dagiti nagbibiskad alalaki, ti nakadisplay iti diding. Tila madlaw mo dito'y balay, Dolores. Tumagtarkagit din. Ket itulod kan iti mansyon. Di nagkumamat apuraan, General. Di mo pa yuntat kanya ti kidawak a kwarta. Apay. Mano, di ka sa pulang. May 1,000,000, General. Aniya? May 1,000,000? Apay kumangaikan kay ti may 1,000,000. Katukat, ti panang parparagsak ko kan ka, General. Aniya? Di nakman pagkatawan, Dolores. Ha? Aklo na ka napintas ka.
Angam sana mailimad, anatangan kan. Tilangi kag iti may sa milyon, ket jay kap na kak babae. Anya. Jay berhen babae. Sana kasken ka, abak bagatanan. Di ka ko magraraman. General, masayar tirignak iti daytang embagam. Panagriknak ngamin iti bagikat, ubingak pa'y, kan kapailak pa'y nga ipa'y ti kalkalikagumam. Sana na dahi tati pagsaritaan ta. Nagawid ka. Awagan kan tumanen no kasapulan ka. Okay. Ora hindi mo nitad kanyak ti may sa milyon. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid di jay mansyon. Sana parikot na ita. Basta saan na may sa milyon. Gaputa jak ipaay da ita. Igid ti baybay tinang ipanan kanyak ni Lindon. Dito iti kayat na apagpalabasan iti oras na. Manipod nakagteng kami iti daytoy a lugar. Saan ang matagtagari? Nukastoy ang naulimak ti aglawlaw. Malagip ko ni Ruben. Si Bibiyag. Ngam apay adinak malagip asublihan. Sa anak nga agkamali. Isu jay nakitak idi amagmag na iti igid ti kalsada. Husto ni Mama. No talaga nga ay ayatan nak ni Ruben. Nagparangkan nakisarita ko man kanyak. Talaga amati kawak iti mapaspasamak. Kalaat asaan ang nagparang ni Ruben. Iti mismo akaaldawan ti kalay sami. Diana? Pasensya ka na. Nung nabayagan ka na pangimatang iti kanenta dito igid ti baybay. Okay lang. Numabisin kan, mabalin mong timangan. Sa anak pa'y amabisin. Apa yung nagsinay ka? Adda ka di sabali apang panunutan? Di mo ka di magustuhan dito igid ti baybay? Pasensya kan, Lindon. Napanunot ko laang ni Ruben. Anya? Siyak ti kakuyog mo. Ngem ni Ruben ti adda di tapanunot mo. Di mo ko maikan iti sabali a kaipapanan ti imbagakkan ka. Simken lang amin iti isip ko. Nga amangan nuluklukwen naklaang ni Ruben. Apayan ako namday ta. Husto kayo kan ni Mama. No talaga nga ay ayatan nak ni Ruben. Idi pa'y lako maanag parang kanyak. Talaga, Matt? Ubaw ti panagayatkan ka ni Ruben. Lindon? Amangan no tilang kinabak ng yu ti kayat na. Ang ami di nakamiris, di na nintuloy ti panggap na. Anya? Iti ababa apan narita. Pinagay-ayaman na kalaing ni Ruben. Tiyan mo na. Maala na adagos kan ka ti kayat na. Isu alipate mon amamimpin sanday di a tao. Nagduyos lakin ka ni Ruben. Gapo iti dakas a panggap na. Kayat namat ti bumaknang. Lindon. Ala, santa na pagsaritaan ti may papankan ko na. Awan serbiday di a tao. Punasa mo na mamimpinsan iti isip mo. Gaputa saan na ka nga ay ayatan ni Ruben. Sikan ti makamo ka ni Dolores, tadinan kabalan ti magna. Gapo, iti nalabos apa nagbartek na.
Wan, General. O sige. Mapanak nga rodan. Doña Dolores. Kumpit ka kanyak tay tulod ka iti silidyo ka ni Diana. Dalaga jakon kabaulan ti magnabranto. Sa sakro yung daklangan. Anya? Saan ka kabailan na sakro yan? Nagdagsan ka? Okay, no di na kabaulan. Maturog ak nga rodan di Tiruarte Mansion. Oops! Jaske! Kasta unay na bartek mo. Ala, ikarigatan ka na sakro yan. Nakadanon tan dito yung silidyo ka ni Senyorita Diana. Ipaida ka ni Tikatre. Doña Dolores. Dando. Ay, Jaski ka. Ibatan na ko na. Nakakapit-kamit lata kanya kon. Oh my God, Brando. Maturog tapay. Anya? Ay, sana mabalin, Doña Dolores. Nabarbartag ka. Ibatan na ko na. Diyan kaya. Di kay bimbatan, Brando. Guyudan ka, no pumanaw ka. Oray agbitin nagditatangad mo. Anya? Ala. Agida kahit abay ko. Ubay kahan. Hindi ka kanyang babaeng kanya. Oh, napauli magkamanan. Kinunak matangkan ka di mon panunutan na dya, Ruben. Pasensya kan, Lindon. Diana, di mo ka di mapanunod nga amangan no addan pamilya ita ni Ruben? Ti kayat ko asawan. Amangan no nang ikalaysan iti sabali a babae. Isu asaanan ang nagparangkan ka, gaputa mabain. Kastanga-tangag paiso. Agamiris ka na imbag. Awan tinasayat ang mapasamakan ka. No pampanunutam latanday jay a Ruben. Kastanga-tangag paiso ti inaramid ni Ruben. Dahito iti mulam iti isip mo. Saan nga iparang ni Ruben tinalas nga ugali na kan ka? Ti kayat ko asawan, pasig adag iti kinaimbag ti ipagpakita na kan ka. Tapno maguyugoy tirik nam nga agayat kan kwa na. Managing kukuna ti kas kan kwa na. Guraam kan ilunod mo kit diday jay at tao. Anya? Kita am ti inaramid na kan ka. Sinaktan kan pinangnamnaman na ka. Pinabainan na ka iti kadwan ti tao. Gaputasan ang nagparang iti kalay sayo. Sinaktan na ti puso kan riknam. Nagayayaman na lang ti ayat mo. Rumbang ka di nga ayatan ti kaskan kwa na. Lindon? Maaglaang ti babae amang tutup itikas kini Ruben. Gaputa ubaw ti panagayat na. Ken managing kukuna dayjay at tao. Dayjayon ni Celia. Simrekan iti grocery store. Nagsaritaan mi itay. Abay-abayak iti saan unay nga adayo. Para iti siguridad na. Saan abas ta mailasing dagiti kabusor. Gabuta na kadalungdong. Tila ang mata na ti agparparang. Aguray akon dito'y batog ti fast food chain. Adda nagparada alugan iti saan unay nga adayo. Ni General Barbosa ti bimabamanipon iti lugan. Ti awanan bain ay General. Kunak no kakuyog ni Mr. Forte sa anakan iti balasiw tao. Nagtalay na adlagayam dito'y probinsya. Dayjayan. Simrek iti maysa nga establishmento.
Anya nga tati aramidin na dita. Surutak iti papanan na. Dayjayan ni General. Adda kasarsarita na a tao. Seryoso ti pagsarsaritaan da. Dakas day ta a tao. Dinadaol na tibiyag ko. Nasayaat ta nakita kamatlaangan, General. Adyan tulat taal daw mo. Timaliw dito ayan ko. Ngam apag kanito laang. Saan nakabas ta mailasing. Gapu iti kalugong ko. Imadayudan iti lalaki akasarsarita na. Agsubli akmatan iti lugar apagur-urayak kan Neselia. Naparte kasi mangpot dito yung mansyon ni Doña Dolores, Senyorita Diana. Narnakan ita iti turog iti silidyo. Imbilin na kanyak adi na kayat timasinga. Una yan ni Mama. Tunggal sumangpat, nabartak. Senyorita, Ala, agyaman na kiti day tanga imbagam, Brando. Mabalin mo ti pumanaw. sige, Senyorita Diana. Inidyan nga agpayson ni Mama ti agsugal. Ngam kanayon matan nga agbartak. Nang runakat ni pay General Barbosa ti kakuykuyog na. Imbes nga agtali na adlat takuman dito yung mansyon. Manang Celia, nagadumat na ginatang mga grocery items? Di magas ka pa yan diti pakanan. Wen Alona, orayan da ka nga agawid, tapno agkukuyog tayon. Ha? Asino ti kadwa, Manang? Ni Tata Ignas. Isu tinang kuyog kanya kanapan gimatang kadagitoy. Ayan ni Tatang. Dayjay man o. Nakatugaw iti saan unay nga dayo. Ay, danda ni Jack pa yan nailasin ni Tatang nga nakatugaw. Nakakalugong ngamin. Sige, orayin da nga roden, Manang, ha? Danda ni malpas ti oras kundi ti pakanan. Wen Alona, awan ti romba nga pagdanagam. Orayan da kan ni Tata Ignas. At nakarkar na mapaspasamak iti dayta balay. Panagkunak. Sa bali ag grupo da kita. Sana mapagtalkan tilangan da kita lalaki a sinurot ko itay. Sana ka basta makasideg. Gaputad da kakuyog da babae. Minuyungan tinang lawlaw iti dayta balay. At dagayam lalaki iti dayta banda. Aginaya da ka magna. Tapno sanda ka madlaw ngagpalpaliyo. Noon niya talaga ti mapaspasamak iti dayta balay. Anya ti raminan nagiti babae iti dayta balay. Akadwa, pagramatan nyo iti droga dagiti babae. Kalmasan na. Ila ko tayo kadagiti parokyano tayo. Sige. Nagtignay kayon. Nas ka na may patungpal tayo, tibilin da ka na tayo. Akadwa! Ato na siputan niya ang palpalayo iti aglawlaw. Anya! Kita nyo. Nagtignay kayo, kakadwa. Amangan no kabusor tayo dyan, agpalpaliw. Ha! Ang pipinaltugan! Magwaras kayo! Magwaras kayo! Ibak niyo na imbag na gini babae! Palpaltugan da kong dagdaman ang bayin. Kunakon kat nga da sa balay mapaspasamak iti dayta balay. Matay ka! Sikat na matay! Natayan ka mga bayin. Agsiko ta kanipag. Ha! Iliblibas dan dagiti babae. Karting aktiyo masinig ka na kata. Ispalat na gidya babae. Biktima lakit diti human trafficking. Diyak ilan nakamatan. Dualugan dyan nakalibas ngay matayo. Anya ti mapasamak ke Ricardo. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC.
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.